gokoria abana bake ase emyaka emiremo nigo bono yachakiwe ase sub county ya Kenyenya yegotoka ime county ya Kisii. Obonyabiobo nigo oboligetie buchakwanekia ose nigo bugendete gukorekana ase chinsemo chiria abana barense emyaka 15 bagendete gukorigwa amiremo emetindikigima eyore mamincha eyerichiko korengana no yore omo sub county commissioner wensemo ya Kenyenya William Kibet nigo bono anyale goteba county ya Kisii nigere namba 5 ase county chiri chitangaine ase okunereri abana ne munaso ko abana bali batarekire emyaka bonerete emiremo eyo bataboneti gokora umuriketo Gilbert Kobi buna gotegora kura chinsemo icho cha Kenyenya. Ese iyi yokuria bari bagokoria abana bake emirimo batarayikire emyaka yabo ya chakiwa ase sub county ya Kenyenya. Obonyabiobo nigo borengete chinsemo chinyinge ekyo abana bekegorie geke bakageire ko mumincha yerichi kobanyako bagokora emirimo batarayikire emyaka yabo. William Kibet no mokonyi wo county commissioner ase sub county ya Kenyenya. Ni sekta gani hizi ambao watoto wanahusika kufanya kazi? Na hiyo ndio inaonekana kwanza ya majani chai, ya kahawa, pia tumeambiwa hapa sekta ya avocado, sekta ya miwa ambayo inafanyika katika our neighboring county ya sukari. Pia tumeambiwa kwa hii sekta ya matofali, watoto pia wanafanya kazi hapo. Pia sekta ya ndizi hapa, sababu ndizi ni mingi area hii, tunaambiwa watoto pia wanatumika kufanya kazi hapo. Kulingana na Bet chikauna Kisii na Kuru Kericho, Nyeri na Meru nacho chitangaine asobokorie gasi asa abana bake mamincha yerichiko mono ase gotorechae ekagwa ogotwa na konia chi avocado ogotwemesie na boigokorosia sukari nguru amatoke obosombi na gutwa na konia ensemo na gwaka matabori na gosomba kazi ambaye haijungani na umri wake. Na hapa kaunti yetu Kisii ndio mojawapo ya ile kaunti imeonekana iko na kutumia watoto kufanya kazi ambayo haifai. Kisii ni moja, Nakuru nyingine, Kericho, Nyeri, Meru na Nakuru. So tuliitwa kwa training ya kumaliza kazi ya watoto. Ase chichiro abana nigo barorekanire bakonia ebintu na gosomba amate asoberera ni bondo obonge bonyaka bokorania na abana bakorieke yire mu mincha yerichiko. Hapa kweli katika masoko zetu pia wanatumika. Sasa tunaambiwa pengine kuchota maji ama kutafuta kuni ama hata wengine pia wanakuja kuuza vitu kwa soko. Hiyo ndio tumepata habari. Chinsemo chinde chiokonia ebinyugwa byogotindia buna ebirabo amonechi babo igo byarorekanire bakolika abana barinse y'emyaka 15 ase obokoreri bwo chibaye ekyo. Tumeambiwa kuwa kuna mabasi fulani ambayo wameajiri watoto ambao hawajafikisha umri. Hiyo ndio sheria imekataa, na tumesema sasa tumetoa wito kwa wale wanahusika kufanya hiyo kazi wasimamishe na wakome haraka. Obusaba kwa yankurianga abana batigwe bakine na baikere obuya bwabo bw'emyaka ebiro babeire abantu abanene bemanyire ikibakunyara ko bagokora. Sema sasa kazi kuanzia saa hii hakuna mtoto atakuwa anauza vitu kwa soko ama kufanya kazi katika hizo sekta. Tumesema na tumetoa wito kwa wananchi kuwa watoto kuanzia mwaka mmoja mpaka 15 ndio afai kufanya kazi ambayo hailingani na hiyo umri yake. Ni kusaidia tuko nyumbani, kama ni kazi kidogo, kama ni kufua nguo yake ama ni kazi kidogo tu atasaidia kwa boma. Lakini kwenda kufanya mtoto ni kama kiteka uchumi. Tunatuma mtoto aende atafute mali aletee mzazi, hiyo sheria imekataa. Wana mpira
igotigaire asa abaibori na abateneri bechinsemo cyo gokonya abana gokina uya iri kwenekia urindi bwa abana gwekiranigwe aso gucutwara ikiborio cyo gusemera kirigo kimutwe ngori boteregetembe kurwa Kenya nyabuma choge bora gwe county ya Kisii Maritane Nje Gilbert Kobi.